Sup tulang, sup urat. Apaan tu? SPM pun boleh lepas, dah sibuk nak mengurai. Cantik-cantik macam bunga. Cakep. Buka hati untuk si dia. Asyik. Tak ada adab bersama guru. Kalau gitu sumpah sia-sia. Aiman main ukulele. Apaan tu? Apa guna pakai tudung kalau sikit sayang diri? Lapar pula si kucing yang manja. Cakep. Dimakan olehnya ikannya enak. Asyik. Buat penat mak bapak bekerja. Kau minta macam-macam hormat pun tak nak. Waktu belajar memukul alat. Cakep. Lalu sambung membuat karangan. Asyik. Kalau kau sanggup tinggalkan solat, jangan harap straight A dalam tangan.